ꯅꯣꯡꯁꯨꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ LPG ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯂꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯔꯛꯁꯨꯕ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯁꯥꯜ ꯃꯦꯒꯥ ꯃꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯕꯣꯕꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯍꯦꯗ ꯆꯧꯔꯥꯠ ꯈꯥꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯕꯣꯕꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯐꯔ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯖꯣꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕꯗ ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯣꯜ-ꯂꯤꯛ, ꯇꯤꯚꯤ, ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 4,939ꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯨꯇꯤ ꯁꯨꯖꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯣ K10 ꯑꯃ, ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯏꯟꯐꯤꯜꯗ ꯍꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯇꯔꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 1 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯐꯔꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯖꯣ ꯍꯕꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2ꯗ ꯂꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯟꯅꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ कस्टमर कनादना मार्केट लेगा अदगी अखोई अयाम मतलब एक्सचेंज पी टीवी दा नते फ्रिज पी वॉशिंग मशीन पी एंड राइस कुकर को पी रेवा असी दा नतना अखोई लॉटरी हम से तौरेवा को सी लॉटरी सिदा अखोई लुपा 5,000 लई मतंदा अखोइना टिकट अमा पिजेगनी अदगी फर्स्ट प्राइज ना फोर व्हीलर अमा लेगनी सेकंड प्राइज ना हिंडर लेगनी थर्ड प्राइज ना एक्टिवा लेगनी को सीबो मयाम ने को ब्रांच का कोई कक्सिंग ब्रांच का लाखिरगा सी अपॉर्चुनिटी से ग्रैब तौबियो अदुगा फोर व्हीलर हंटर एक्टिवा की सुमबु होइबियो। थैंक यू सो मच। एनिमल पार्ट मैनेजमेंट की मातांगदा नोमुगी ओइबा कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम अमा कक्सिंगी लमदोंग लेबा जीवन हॉस्पिटल ता पांगथोखरे। थरमदु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साउथ ईस्ट मणिपुर ब्रांच ना जीडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड बैक्सी केयर डिविजन स्पॉन्सर की मखादा सेनुना पांगथोखिबनी। थरम अदुदा डॉक्टर KHS मंगलेम अमदी डॉक्टर KHS सोनर्जित अन्य रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांकी। अमरोमदा ngasi थरम अदुगी मनुंग चना सरुक याखिबसिंगना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साउथ ईस्ट मणिपुर ब्रांच के एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइरंबा डॉक्टर वाई नंदोना मनुंग मतम चादना लेखिदबगी मिनट 2 मिनट लेटना अवाब फोंदोखी। चैवल चुपना चथगदबा नेशन फर्स्ट 75 कैंपेन की मनुंग चन्ना रिटेल आउटलेट एंड LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिंह चथगदबा क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव ngasi malomda leba oil depot ta haudokhre। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मीटिंग मखादा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेंटना पांगथोखिबा थरम अदुदा डिपार्टमेंट ऑफ KF&PD की सेक्रेटरी एन खेदा डिपार्टमेंट नसिमा की डायरेक्टर के बोनो याउना ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मरु ओइबा थौमी कियासु थरम अदुदा सरुक याखि।
Thormaduga Mailena Kef and Feeding Secretary Kedana Fongdorakpada Nation First 75 campaign asi Maruina India si challenge mayam amana Kushilak Libasi Tingna Honabada Inkalak Liba Naharo Singi Jarba Todang Kaya Lofum Toi British na Matam Kuina India Bu Makugi Loilam Sasan Makada Tamru Matong Isangamotama Panifutayeta India Tadok Nazat Kiwanumi Adudagi Ngasidi Malimgi Oina Superpower Ama Orbitana Mission Yam Taba Leba Masuri Lunana Nation First Haibasi Maru Oina Aikugi Lebagasi Naharo Signa Mang Tadna Apaba Tabakaya Toba Tarabadi Noma Disudna India Malimgi Mafam Kayadagi Hena Chaukat Palebama Soina Oibangamgani Lunana Child Amachuna Chatagadaba Cleanliness and Safety Awareness Drive Asida Miamnasu Angamba mating pangbiba amadi oil pump amadi LPG distribution singna makoi makugi akoiba sing luna na thambagi mathau tarak padnatana mafam sing asi amor akai letina ningtina thamnabadi miyamna su hena mafam aduda changning bo pokhali haiki Utansi akoi na lawriba role se isa lawriba role se achoba role ni masi nation building da aduga nation bi oina pe yamna entoba Maruiba role amani from Kizada Tawudani to consumers in the party based service to Pigada Haiba, Sinuka Medicine, having the sea, having the sea, also Northeast Meheru Singi Oina Bangalore Daleba Indian Space Research Organization ISRO-gi matangda mangarak shuba exposure trip chatnabangase Manipur gi oina Ukul Higher Secondary School gi science lecturer LS Mansunrin na coordinator oina Maheri Tani Thuna Saba team ama ngarang nungtil Imphal thadokre ngasidagi hauraga numit nini chupna space ki matangda Maheri singbu khangba henaba mari gyan tanaba chaliba trip ase Ministry of Donor Government of India na chada humfu madi Government of Manipur na chada nifu gi sentang puthokli khongchut aduga mailena Department of Education ASK Senior Administrative Officer Soraisam David na fongdorakpada Mahiri singbo malemi nongmagi chaukhadlak liba space technology singi matangda hena gyan tanabagidama India government trip assistant mani loinana ISRO gi tongan ba leidiba program sing amadi technical facilities singsu mahari singda khanghanabani haina fongdoki well pubine se guided tour ko man ada guide torga lunch nung pizza ni angang sing je padna aduga Daral Nehru Planetarium da su pubiraga mo se oh kari to no habdo kari engal mo da encourage to ba ko science ki space ki matang sa si program ni ro pai ngasi District Administration Jiribam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS ke meeting makhada Jiribam Municipal Council 87 Battalion CRPF 215 Battalion CRPF under 156 Battalion CRPF का खुशम नरगा एक दिन एक घंटा एक साथ क्लीनिनेस ड्राइव अंडर स्वास्थ्य ही सेवा कैंपेन जिरीबाम रेलवे स्टेशन दाउदोक्रे सैयसगी ख्वाइदगी चाउना लेबागा सिदा पांगथोकलिबा लु नानबगी थरम अमा ओरिबासना District asidasu free garbage ama ohelani ngasigi thorama sida 87 battalion CRPF 215 battalion CRPF Jiribam Municipal Council officials NF railway staff amadi Tapan Kumar CO 87 battalion CRPF Kumar Rakesh Ranjan second CO 87 battalion CRPF Ajay Kumar Singh, Deputy CO 87 Battalion CRPF, Omkar Singh, CO 215 Battalion CRPF, Laisam Tarajit Singh, MCS, Sub-Division Officer Jiribam, Namairapam Vidyananda Singh, District Information Officer Jiribam, Dr. Binay Prasad Chahu, Chief Medical Officer Jiribam, Jiribam District Hospital, Dr. Yunus MO, CHE Jiribam, PAODAM Amurasi Sanu, Jerio Jiribam, Moyangthem Surjit Ching, EO JMC, Bijenro Tom SDC Jiribam, Dr. H. Usharani Devi, District Veterinary Officer Jiribam, HEBMA, District Child Protection Unit Jiribam, Konthozam Lily, Inspector District Sericulture, Bijenro Atom SDC Jiribam, L. Dinesh Singh, Station Master Jiribam Railway Station, DLO, Staff of DC Office Jiribam, Chingbakyan Sarugyaki.
Tararak Shuba Disabled Welfare and Development Program with Exhibition ki tharok ngasi Manipur Press Club ki Loktak Hall ta pangthokre. Disabled Welfare Development Association tak in Khongban mayai lekai na sinduna pangthokiba tharamadu da Persons with Disabilities Manipur gi State Commissioner Waikom Birhari Disabled Welfare Development Association ki founder T.H. Sharju Association nasima ke H. Danabir Imphal West ke former GP Ngasepam Bimola Takil GP ki Pradhan Khaidem Priyobala Pari Imom Sindam Sang Principal S. Memcha Icham ki former President and Rajendra Allies Boy Cultural Activist Narendra Ningomba Madi Bharat Ratna APJ Abdul Kalam National Awardee K.H. Nilbir na Mathangshina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yakibagaluna Disabled Persons in the Wheelchair Sing Suyen Toki Taramatu Kamailena Disabled Welfare Development Secretary G.H. Nanauna Lamdam asida leiriba disabled oiraba miyoi singi khanduna ngasi fawba tongan tongan ba tharom kaya pangthoktuna lakli lunena ngasi mak pangthokliba tharom asisu disabled persons singda hauzik watna leiriba makhogi maru oipa potching wheelchair na chingba yenthokuna makhoina thengnariba awaba kaya adu kharadang oirabasu mateng pangba ngamna honabani masida natana manipurda haukiba chahi lisingani kulumdogi me homdagi hauduna ngasi fawba chathariba irang asida miyoi kyana relief camp Singda Changjafam Laudna Lariba, Mui Singda Su, Nomada Changraba Yadraba Chana Taknabaki Polam Sing Yauna Blanket, Chingba, Pit Nangam Mating Pangli, Amadi Disabled Oiraba Mui Kiana, Marondom Lepchebangam Nabahona Bada, Yum the Shuba Yaba Makoga Chana Batabak, Kaya Pitna Makoina Sazaba Polam Kayado, Miamda Panganduna, Sendan Lambi. Lainam Basu Association Asinak, and Honaduna Lakli, Makata Nasu Angam Takta Honaki Kani Haiki. program sida su saru la ba ko adun chinjara ba haitare ar chinjari batawam sida ko ya namana apagi kano di ko disability sing sigida anam ba ko focus tawza bane sida marak ta ko gi liability da ba ko gi ram nam sigi awa chi theng phang la bai ma ber sing si chu kana ni sida ko na organization side da gi tam chum awa mateng do su oina ba na cheng cha kha je compulsory ga pija ba gi thawni jo hapchan ja ba haitare adu matung da ko na yana makogi na chinjanim di exhibition di focus to bane ba mayu Rims Hospital da anga unabada lekidrabi lilong jajingdagi chingchubum ongbi nongthombom ningot Manju Devi jahi kunthra manga mapuruba CH Niran misigi achumba wild fangalu haina ngasi thabal mela ground da wakat mpham famduna khongjang changsinkre Thawal Sabal Tongbagi Mera Pai Bising na Sinna Pangtokiba Wakat Mipamadu Sauyakiba Laikidrabigi Mache Nongtumbam Ningo Tokchom Ongbi Ranjitana Fongdorapada Mahaki Manang Nupigi Misiasi Yamna Pende Mahaki Manang Nupiasi Tasiki Kungi Nungtilda Operation Tauduna Anga Unaki Manungda I apamba leire amuk hana operation tauraga angang khaw lauthokdaba yararoi haina numit asigi numidang wairam amuk hana operation tauki Yamna laibak thibadi operation tauraba matungda pibam lusilakpadagi tha sigi kulmathogi ayuk pung ahum makhairom tabda laikidabani Misi asi Dr. Gia Soibidagi Laikidabani asigumba thaudo asi makhata na thoktanaba misi asigi achumba wail tawbiduna maralaiba sing aingi oiba matik jaba jerak PBU haina marilenaba singi pungning chingsilakle the thamjaraga aishu da pusan bane moina aishu manung da pusan ba kan chung maga kya chuta ta de adum ada aishu manung da cheba to na ban pi ma changu ha ba da moina ai joi na change ranga matung de mai matha de bong 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 sagale lai baka macha khawri jiga adigi sega ba de sagale se je tai thok piu na ai na sum tai thoi sagale na kya di ta de macha de adi mana ko changona ko na adi pula ko sanbiraga adu dane moina pesengi side ji achoi ba leite moi gi side ji achoi ba leite na moina hai manju gi haksang de ya de na hai ko matam de ai gi puninga tinga ba ma dil le ya kari Wakal Infamanduda Sarugya Kiba Seva Club Sabal Tongbagi Vice President Janasam Subha Chandra na Fongdorapada
मियोइबा अमा ओइना सोलकपा नारकपा मतमदा थवाई हिंगननबा कन्वीनब हॉस्पिटल लायेंगबा चंगनरिबनी अदुबो हंदक तगत तगत रिम्स हॉस्पिटल लायेंगबा चंगलुबा मियोइ कया सिबा हक्चांग ओइना पुथोरकपा हाइबसी याम लाइबक थीबनी मकोय अदुगी मनुंगदा साबल तोंगबदगी चाजिंगदा मयुम पानखिबा इचन मंजुसु लाइबक थीख्रे महागासी मसा यामना कन्ना अंगांग उन्नबगी दमकता रिम्सदा पुखतखिबनी अदुबो डॉक्टर सिंगे चेक्सिंदबदगे महाक लेखिद्रे थवोंग असी अकनम मोंगदा कंडेम तवी असिगुंबा थवोंग असी मणिपुर लेरिबा मिपुम खुदिंगमंगना कंडेम तवी तौफमसु थोई असिगुंबा थवोंग असी मतुंग थोक्तनबा रिम्स हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंग अथॉरिटी सिंगना अखन्नबा मियेंग चंगफम थोई लमदम असिदा लेरिबा सीएसओ सिंग लोब सिंगनासु असिगुंबा लाइबक थिबा थवोंग असी मतुंग थोक्तनबा चुंबो वायल फंगनबा अमत ओइना होटनमिनसी हाइनसु सुभाष चंद्रना अपील तौखी ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ Manipur University of Culture of Seva Parv and Nation First की सरुक अमा ओइना यूनिवर्सिटी असिगी थिएटर डिपार्टमेंट की महरोई सिंगना नेशनलिज्म दा बेस तौदुना सानबा वन एक्ट प्ले इमालय पाकना येफरे उत्खरि कांचीपुर लेबा यूनिवर्सिटी असिगी एक्सटेंशन कैंपस ता पांगथोखिबा थौरम असिगा मई लेना वाइस चांसलर पौनम गुनिंद्रोना फोंदोखिबदा इमालय पाक पुनुंगशिबा इमालय पाक किदमक थबक तौबा हाइबसना अखोय खुदिंगमकी हान प्रायोरिटी ओइगदबनी असिगुंबा सेवा पर्व अमदी नेशन फर्स्ट की थौरम असिदा एमयूसी की थिएटर डिपार्टमेंट की महरोई सिंगना नेशनलिज्म दा बेस तौबा ड्रामा मा पुथोकपासी यामना थागनिंगनी थिएटर डिपार्टमेंट असी यामना कॉम्पिटिटिव ओइबा डिपार्टमेंट अमनी मसिदा तमलिबा महरोई सिंग यामना टैलेंट लेबा महरोई कया याउरी महरोई थोइना यामबगी थोइदोकते हेना मरु ओइरिबदी मचंग ओइबा स्टूडेंट सिंग पुथोकपा सिनी कनागुंबा सिंगना थिएटर एकेडमिक ओइना तमगी हाइरबदी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की थिएटर डिपार्टमेंट दा तंबा याई हाइबो वाफम फोंदोखी स्टेरसिदा हौजिक अखोगी मियामना थेंगनरिबा मवोंग मरिन तादबा मखल मखा क्यागी समस्या म्यामसी राजनीतिना ओहेलकपनी मसी कोखन बाइबसिसु राजनीतिना पुरकदबनी हाइना हानगी मिनिस्टर वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइन हाइरी आवर बोथ आवर फ्यूचर फेट ऑफ आवर चाइल्ड हाइबा विजन दा नोमुगी ओबा पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा ngasi social activist M Megachandra की थौसिल मखादा वॉइस ऑफ कुंबी न सिंदुना कुंबी तेरा खा मानदोब द पांगथोखिबा थरम अमदा फुंदोखिबनी थरम अदुदा फॉर्मर मिनिस्टर वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जॉय एमपीसीसी की लीगल एडवाइजर एस श्याम चरण एमपीवाईसीसी की प्रेसिडेंट डब्ल्यू आनंद सोशल एक्टिविस्ट एम मेगाचंद्रा वॉइस ऑफ कुंबी की प्रेसिडेंट डब्ल्यू सामसन सोशल वर्कर फाउंडम सनबीर अमदी अति मियो क्यासु सरू याखी ओ जोइना हाय हंदक लाकदब मणिपुर असेंबली इलेक्शन दाइखोगी मियामना अफब मिहुचिंग खनहौद्रबदी मणिपुर की प्रजा ओंथोकना वागनी अखोगी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एथनिक आइडेंटिटी येलहौंगैदगी लमदमसिदा नुंसी चानना लेमिनरकलिबा इचिर इनाव मयाम लोइनबगी सकलोन मदुगी नुंसिनबदो अमुक हना हंजिलकद्रा हंजिलओइद्रा हाइबदो मी कनानसु हाइबा ngamde मसी कनाना लेपकनी हाइरबदी हंदकी लाकदब 13 सुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन असना लेपकदौरिबनी मियामना इराय लाइना लौबिगनु हाइकी Manipur की प्रजा अचूक वागली अखोगी Manipur की अपुन सकता territorial integrity and its ethnic identity Manipur की प्रजा लेगी हिमालय की मैं लंदन से हिंदी नहीं हुआ हिंदी नर इसी नाम में आया हुआ है अखोगी सबको बंदी मुसीबत तो मतो अमूल अंदर अंदर कोई नहीं काना आई बंदे सोशल एक्टिविस्ट मोयांगथे मेगाचंद्रना फोंदुखिबदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कनबा हाइबसे खोय खोयगे
Assembly constituency singdagi thagalakadoriba mihotching aduna khanaraga lawgadaba decision aduna lepkadabani aikhogi miyamnasu lakadaba election da mihot khanba matamda afaba mihot khanbiduna leiba khunai kanbada aikhoi praja miyambu nungayai fana thamnaba honabada Assembly da Manipur gi amadi kendra gi khananainaba matamda pangal lawsing thauna adu puthokuna khanaba ngamhanbiu haraduna our vote our future fate of our children haibagi wakhalonda kumbi asida political campaign ama oina tangsin jari basigi pandamdi aikhoi khuding maki vote se aikhoi khuding maki tungi damaktani tungda lakadoriba icha isu singi pumna maki maraibak asi aikhoi khuding makna pigadoriba right aduna makhoi gi laibak adu soina lepgadabani haiki our head of our children healthy ngasi aikhoi da haibak yai adu lakadoriba icha isu sing ichini nausing koda makuni daibache kanana lepgadabani haibu lakadoriba authority sagede thadadoriba aikhoi vote aikhoi khuding makna pigadoriba aikhoi gi adhikar amanong sina aikhoi gi hawgadoriba icha isu sing lamai bachu soidone lebandabani haiba poda leba mayam Nokfade Cultural Foundation Linkhat ki bagi chahi kunthamathoi shuba foundation degi tharam ngasi JN Manipur Dance Academy gi auditorium hall da pangthokre tharamadu foundation asina RK Films Infal ga punna khusamnana pangthokibani tharamadu da khurai asigi MLA L Susindra Elias Yaima State Coordinator Art and Culture Manipur gi renowned singer Samuel Lapam Nabachandra Sharma Wangkai asigi MLA Thangjam amadi Department of Art and Culture Manipur ki Joint Director G Dharmadas yauna maru oiba miyoi kyana saruk yaki tharongi saruk ama oina leikidraba nokfadegi artist sing amadi me ahum lisingani kulumdoi dage haurakhiba irang leikidraba thoba sing mafam damin ani tumina leptuna ikai khunna utki tharonga mailena chahi manga khudingi piba nokfade ningsing khudol lisingani kun manga lamdam sigi saknai ba phagiroi marida piki tharongi manung chena mamang thagi kuntaruk tagi chatharakhiba theater workshop ki production oina laloi loidawbada lalonba haina mingthonba play amasu nokfadegi leiriba artist singna utki Nupi amadi angang singbu hena masamawu phaba chawkhatpa khunai ama oyaknabagi wakhalonda leibak sinba thungna pangthokliba health camp swasthya nari sasakt parivar abhiyan nambole sigi MLA TH Pasanta Kumar Ayushman Arogya Manjir PHC laima pokpamda nambole sigi MLA TH Pasanta Kumar DC Bisnupur Pujai Langbam IAS SDO number T Shyam Kumar MCS CMO Bisnupur Dr. L Raichandra Madilaima Pokpam Jila Parishad member K James Nathu Mitungnen oina saruk yake tharamadu da NCD screening cancer screening antenatal care anemia screening and menstrual hygiene AB PMJAY Bandana card RBSK screening of children from 0 to 18 years TB screening immunization ABDM ABHA card generation malaria dengue test under NBBDCP amadi dental care na chingbasing lem test tawba amadi layengbagi thabaksu pangthoki loina hida langthaksu lemna piki tharamadu ga mailena TH Pasanta Kumar na fonglukibada mama oibising nupi oibising na masamawu fana leiraba matam khaktada imung adu masamawu phaba khunayama oigadoribani maramasna ngasi haudokliba tharomasna miyamda awareness pitna hena chawkhatpa tinjang kajang daba lamdam ama oilsi haiki Wakhalon manaba apunba wama kanglei pak linkhat ki bagi mangarak shuba mapokumangi thorom ngasi haying khongban ufong nyuphamda leiba lining thosana mahi temple pot pangthokre thoramadu da wama gi president moyangtem naukhum mite Imphal East district ki former upadhyakshya Khetritama lining thosana mahi temple pot ki vice president Vidyapati Senjam Elias Wakhal Lamjingba Herikon gi president Yumkhaibam Surji Kumar Khuman kanglei pak ki meira Pauchigi Chief Editor Wangkhemsa Samjai, Social Activist Waikom Jotin Kumar, Social Worker Lauren Ongbi Asarata Amadi, Manipur State Panchayat Parishad ki President MD Abdul Latif na Athubi Mitunglen Singh oina saruk yakibulina World Language Day-ga mailena pangthokiba sareng saidanabada makok mathang takraba singda achamba khudol pidna ikai kunabus utki
Thoramaduga Mailena Wamagi President Moyangtem Naukuma Mitena Fungurapata Wama Hek Sapong Lakiba Numit Adudagi Hauduna Ngasi Pauba Awana Tola Taraba Kanala Jidraba Muisinda Angam of Sale Giting Bang Tautuna Lagle Masida Natana Loop as Natay Sigi Agas Konda Malemgi Oina Imalon Chakotnaba Hotnaba Mapam Kyada Pangtuk Nakiba World Language Day Thorunga Mailena Loop Mahausagi Kal Nomu Kaitarakliba Si Karadang Olebusu Kanabagi Pandamda Kaure Equina Mahausagi Lembi Haiba Hiramda Saying Sadanabagi Taram Amasu Pangtoki Nana Saying Sangdam Navaduda Sarugya Kibasing the Su Ujaraka Piki Amadilam the Masiki Tungi Yumi or Katarban Harul Singda Jad Bijatigi Kenabatam the Naikuki roll e as you can never Honabada Kupuna Saru Yaminasi Hina so Fondoki. Swasth Nari Sasak Parivar Avyanga Mailena Health Game Ama Community Health Center Namboda Ngasi Pangtokre Health Game Hongtopagi Tharamda Nambole Sigi MLA TH% Tukuma DC Bisnupur Pujai Langbam Amadi CMO Bisnupur Dr. L. Rai Chandranath Mitungin Oina Saruk Yaki Tharamadu the Tongan NCT screening, cancer screening, antenatal care, anemia screening, and menstrual hygiene AB, PMJAY, Bandana card, RBSK screen of children from 0 to 18 years, TB screening, immunization, malaria, dengue test under NBB, DCPM care Chingbagi Lem Lying Bagalona Hidalang Taksu Lemna Piki Amadi. Walking stick spectacle MCP card PMJAY card amadi sanitary pad na chingba kaya su yentoki Thoramaduga Mailena MLTH% Kumana Fondoki Bada Anaba Lereklaba Matamda Anaba Henzilaklaba Matamda Kaktamak Yengbagi Hainabi Malariba Si Ekoi Kuding Magna prevention is better than cure Hypo Kalonda Sam Dok Minabachangi Ekona Anaba Layang Kaktanatana Punchita su preventive measure Lahongwana Tokaning the Batodok Tolok Tolak Tabasu Yai Haiki DC Bisnupur Puja Elangbamna Fundoki Bada Trust Deficit Lerekliba Se Medical Fraternity Singa Public Relation Pabachangi Dr. Singna Miyamu Pajana Loina Biba Makuna Yan Tadaba Leregasu Inna Kari Haibadu Kanghanba Changi Matamaduda Miyamnasu Dr. Singbo Respect to Birekani Luina Miyamnasu Dr. Singbu Respect to Bibachangi Haiki sometimes nuaitaba bhakta the mila so we hadaraga nambiba manjangi the sigi madam sida we public trust se hasana seminasi aduga sigi program se hasana mapunphana to view and my on the field orgas Universal Friendship Organization UFO Northeast Headquarter No. 1 Chinungkok Battalion gi matam sangna Commander gi thau pubiram batanatna organization sigi chawkhatnaba thaugai kayada saru yabiramba Livestream koibi lekhidebagi mangani lehun thoram ngasi lekhidraba sigi pungnapam lamdam Nongren mamang lekai da pangthokre hariba thoram aduda lekhidraba Commander Livestream koibi gi mapamda UFO gi member kyana General Salute Pidna ikai kunnabasu utke Lunana Panbayabadi Thasiki Tang Kulmathoida UFO Northeast Headquarter No. 1 Chinungkok Battalion Commander Oina Thau Pubiram Balaisram Koibi Masaki Anaba Mana Maram Orega Mahaki Pungnapam Lamdam Nongren Mamang Lekaida Nongaki Amaramda UFO Chinungkok Battalion Commander Laisram Koibi na Lekhidabada UFO Central Headquarter Hypoki Maikaidagisu Pongtok Pagaluna Lekhidabagi Imung Manuna Nanghauri Pawabdasu Saru Yari Haina UFO ki Publicity Secretary Tongbam Wanglena Fongdorakli Defense Minister Rajnath Singna Fungdokibada Indiana Intermediate Range Agni Prime Missile Ngashi Mai Partner Test Pair Tawkre Wide Ranging Arsenal of Short, Medium Amasong Range Missile Gi Chang Kaya Tawkraba India Gumba Lebaktadi Pawasi Headline event ama oikidrabasu masi ichamchamba missile test amadinate kilometer lising ani shanba nuclear capable agni prime missile ado Indian Railway gi locomotive amana chingna purakpa bed amadagi launch tawki masna India bo ate Russia United States amasung China gi list yahan bangamle haibale baksing asi firing
rail car based intercontinental ballistic missile ICBM ngamlabasingni hairi. North Korea na so lisingani kulmathoida railway borne system asta kilometer chanipan chanba missile mai pakna test tawkre haina claim tawba lekre madu eastern coast ta tawkibani hari platform madugi matangdadi confirm tawba ngamdrubso North Korea na missile launch tawki haiba dubudi Japan amasung South Korea na su yakre hari. Federal territory oriba Ladakh pu statehood pinina ba demand tawna changshiliba khongjangda police amasung protester ki marakta hingsa thokpadagi mi mari sikrabagi matungda Indian Security Force na Ladakh capital Lehda curfew thamjinkhre thokliba irang manungda mi kya soki Bharatiya Janata Party ki office ama mai thakre irang ado activist Sonam Wangchukna lamjingduna chathaki bani haina lengak na marasi ki adumoinama Wangchukna di yakide Muslim Buddhist na khundaba Chingleba Ladakh ki autonomous lisingani taramapanda mangki BJP government na Jammu and Kashmir dagi setoklaga direct route chathaki bani China amasung Pakistan ga lunthuna leiriba Ladakh ki population lakh ahumni Buddhist na namna taba leasi sahi kya dagi separate region ama tanta laklibani nakal amaromdana Muslim na namna khundaba Kargil district na historical oina Indian administered Kashmir da punba pami hairi praja miyam na thawak phangani amadi lamgi mapu oibagi kwata phangani khaladuna Muslim amasung Buddhist kangluk ani punchinduna lisingani taramapandagi statehood hannaba demand tawtuna laklibani. Sanabagi Pauda District Sport Association DSA Kakching na Sinna Association na sige playground na chathariba kunmathoi shuba KK Memorial Division Football League lisingani kulmanga kuntaruki ngasi sanakiba KYWAC amadi Walida Wabagai match Panjal ani janaduna draw ikre Walida Wabagai Panjal Singdo jersey number 6 ice chalangan bana match ki mapan amadi jersey number 3 M Bishana minute marfu manga da chanki KYWAC ki Panjal ani jersey number 3 yaifal na minute nifu mari amadi first half loibage half minute mapan da chanki bani. Arobida maroi pa amhona miyam da pizire Majo Hub Kakching branch ngasi hangdokre Retail outlet and LPG distribution center singda tathagadaba cleanliness and safety awareness drive ngasi hangdokre Tararak Shubha Disabled Welfare and Development Program with exhibition Taram Pangthokre. Lunina Indiana Intermediate Range Agni Prime Missile Mai Pakna Changing Tokre. Imis Podum Pizaba ngasi di matang sa losinjere mi ying tabri pasing bamukan na kurumjere.